Arume atano marahonokire gikuu ciarera thutha wao kuhobanirio ni atwarithia boda hamwe na muingi ndio wa kunyita migwate mundurume wa ukuru wa gatagati-ini. Kuringana na mundurume uria uranyititwo migwate, augite arume aya atano maramwirire mwena wa mlolongo kuria maramwirire magĩtua maabithaa borithi. Nikaitwa nje, nikaambiwa naitwa ule ameoa sana. Kuingia hapo, kwa jamaa kwa zile amenishika hapa akaniambia ni askari, sisi natoka na maji. Yaani kuja kufika, yaani wakaniambia wanapeleka Arume police station. Thutha wao gukinya tauni-ini ya Kitengela, Charles Semo arataukwo ari ugwati-ini kuria araguthire umwe wa atano aya na arambĩrĩria gwĩtana ateithio na atwarithia boda marahingĩrĩria ngari ino na kumuhonokia. Ngamwingiza idea siku zangu anakadhibiti wakachukua. Kitengela watu nimeonyesha nimelala. Na mimi niko mzuri. Nikadhibiti ule nikapiga kichwa knockout. Akajidai. Nataka kunasiwa. Sasa tenye tukaona hivi kupiga nduru tukakuja ndio tuka overtake tukamshika, tukaita polisi wakakuja. Maabithaa a borithi marari na ihinda iritu kuhonokia arume aya kuma kuri muingi uria uraihũrĩtwo ni matukuya. Aikari makiuga Kenya ni magĩrĩirwo ni gukorwo makihuga amu kunyitwo migwate gwa ciana ni guthiru, riu andu agima nio marethanwo nao. Ya kwanza tukisema hapa Kitengela kumekuwa kubaya. Kama ni ukweli hao jamaa wamekitanabiwa. Uaji umezidi huko juu. Sasa ndio watoto wameanza watu wakubwa. Riboti ino yukite thiku nini tu thutha wa anake ana kũragwo mwena uyu wa Kitengela magĩkwĩrwo gukorwo marici a mahiũ, no thutha ucio kuramenyekana ni andu mari mĩhang'o-inĩ ya gwĩkenia. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtũroko nĩ Wanjirũ wa Foro.